komade odeće od bionerazgradivog materijala. Da budem iskrena, ja nisam. Zato je regija koju je naša škola, te da budem preciznija, profesorka Danica Đurić i Milijana Kozić, uz asistenciju naše učenice Ivane Danijević, dakle, regija koju su one spremile upravo iz tog razloga posebna. Udobno se smestite i najprej hajde da odslušamo predavanje Katarine Ninković o globalnom uticaju otpada i potrebi za reciklažu. Večera smo se okupili kako bismo malo više popričali o tome šta je reciklaža, šta je ta neka zelena politika, zelena ekonomija i kakav one utice ima na nas. Svima je jasno da se danas u medijima termini kao što su globalno zagrevanje, klimatske promene, CO2, SO3, SO4 konstantno ponavljaju. Ali mi malo razmišljamo o njihovim uticaju, što oni znače. Reciklaža je termin koji se skoro bezuslovno ponavlja uz ove termine i vrlo je interesantno razmatrati kako se različite industrije adaptiraju da bi u svoju neku takozvanu zelenu politiku inkorporirali i ovu reciklažu, kako su se one izmenile da bi bile socijalno odgovorne. I pre nego se okrenemo ka tome, hajdemo da pokrećemo neki ljudski dan. Naime, proizvodnja otpada je više nego što je ikada bila shodno razvoju država, ali na ovom slajdu možete videti da se na godišnjem nivou proizvede nekada od 174 miliona tona otpada samo na subsaharsku Afriku, ali taj broj ide do nebe 468 miliona tona za istočnu Aziju. Znači, mi pričamo o redovima veličine koji su miliona tona otpada samo na godišnjem nivou. Procene su da je to neki kilogram otpada po osobi po danu. Mi pričamo o ogromno velikim količinama otpada. Problem sa ovim podacima jeste da ako se ovaj trend nastavi, ako mi nastavimo s ovim sadašnjim navikama, mi posmatramo povećanje od 70% do 2050. godine. I mi praktično time ugrožavamo čitavu planetu Zemlju. I ono će nam raditi. Na planeti sve kruži. Energija kruži, materija kruži, voda kruži. I nije ni čudo što naučnici na Antarktiku, odnosno Antarktiku, koja se izvinjava, koji nalaze tragove mikroplastike. Znači, zbog toga što se u materiji kruži, zbog toga što u prirodi sve kruži, zbog toga što je energija nešto što je ciklično i neprekidno, mi sada na nenaseljenim područjima ove planete koji nalazimo tragove plastike. Pa kako? Kako je moguće da na Antarktiku, na Arktiku, na Pacifičkim ostrvima mi imamo tragove civilizacije gde praktično nema? Zato što godišnje mi proizvodimo 270 miliona tona plastike. 270 miliona tona plastike se na godišnjem nivou proizvede. Od toga 275 miliona plastike završi na otpadu, a 100.000 tona završi u okeanu. I nije čudo što kada posmatramo takve brojeve, koji nalazimo plastiku i na Antarktiku i na Arktiku već neće. I priroda će nam vratiti. Na jedan način na drugi. I najbolje da malo više razmatramo o plastici, zašto je uopšte koristimo. Hajde uopšte razmislimo o tome gdje ona ide i na šta mi generalno i zašto mi generalno ne proizvodimo. I podaci idu u korist tome da 146 miliona tona plastike ide samo za onih početni svoje plastike, za onih celofan koji se koristi za poljoprivredni program. Znači, to je plastika koju vi opet bacite kada koristite neki produkt. I postavlja se logično pitanje, da li je ta plastika uopšte potrebna? Da li je zaista potrebno da svaki produkt bude upakovan u taj celofan? Da li je prosto plastikom jeste što ona neće biti ni spaljena, ni reciklirana, nego će da završi na otpadima. A samo po sebi plastika sadrži neke toksične jedinjenja. Znači, neke florene, neke ugljovodonike, koji će, zbog toga što nisu biokompatibilni, zbog toga što ne mogu da se razvede, završiti u našem organizmu. Već je konačno sjajnu alternativu. Znači, već je u jednoj fabrici uspio da inkorporira 3 funkcije. Turističku, s obzirom da ovaj objekat predstavlja turističku funkciju. Dalje, uspio je da u ovu fabriku za spaljivanje đubreta pretvori generalno u neko postrojenje koje proizvodi energiju time što spalja đubre. Odnosno, onim tim đubretom greju 60.000 domova. I to se
eksperimentima, tim društvenim inicijativama može naći neko optimalno rješenje za problem kao što je reciklaža, za problem kao što je otpad. Ali vas također podsjećam da se sada nalazimo u dobu praznika. Da je procenjeno da je ovaj period godine period kada mi proizvodimo najviše đubreta i za neke 2-3 nedelje proizvodimo 7000 tona đubreta samo za Srbiju. 7000 tona, kada da razmotrimo šta znači taj broj. 7000 tona je 13 SpaceX raketa. 7000 tona otpada je jedan Eiffelov toren i 4500 pobednika, 93 hipstera, 70 plavih kifova i 193 kuća. Znači mi pričamo o redovima veličine koji su za nas abnormalno veliki, a opet nastavljamo sa navikama i nastavljamo sa trendom koji je potpuno neodrživ. Iako mi konstantno pričamo o održivom razvoju. Postoji termin koji se zove ekološki otisak. I ekološki otisak će nama da kaže koliko vi planetu zemalja koristite na godišnjem nivou. Mi koristimo 1,7 zemlje na godišnjem nivou, a jedno imamo i ovu jednu. I zaista je logično postaviti pitanje zbog čega, zašto naše navike ne menjaju, šta mi to radimo da je toliko neodrživo? Pitanje. Neki arhitekte su pronašli alternativu. Naime, u građevini arhitekturi se stalno teži ka tome da budu što više socijalno odgovorni. Odnosno, da na probleme 21. veka odgovore tako što će reciklaža inkorporirati u svoj dizajn. Ovaj arhitekt je za izgradnju ove fasade iskoristio stolice. Znači nešto uopšte ne znam da li nikom je to na pamet, ali tako bandni i svakodnevni primjer zaista može da bude iskorišćen bez da bude odvrčen, odnosno bez da bude problematičan za samo odnosno za samo reciklažu tako da je tako da. Na ovoj slici možete vidjeti kako se u fasadama kuće nalaze plastične flaše. Odnosno, ljudi su se dosetili da u same zidove ubace plastične flaše sa vitkama i tako povežu generalno stavaju da znaju svima kako je moguće i sam odmah iskoristiti kao građevinski materijal. I za kraj, nešto je meni bilo jako interesantno. Starbucks kao značajna kompanija u Americi, koja je zaista teži da bude socijalno odgovorna, za jedan svoj lokal iskoristila neiskorišćene brodske kontejnere za trgovinu. I time je pokazala da zaista je moguće iskoristiti takve objekte kao što su brodski kontejneri, kao što su stolice, kao što su flaše, za neku arhitekturu, za neku dalju primjenu i generalno svima više stavljaju da znaju da je reciklaža i tekako nužna i tekako potrebna našoj civilizaciji. Hvala na pažnju. Dragi putnici, dobrodošli na let 13. gimnazija reciklaža. Udobno se smestite, vežite sigurnosne pojaseve i polećemo. Prijema nosi odelo od cvećarskog papira kao i narednu majicu sa dodacima od najlon kesa. Također tu su i čepovi. Možda nova uniforma drage kompanije. Thank you.
sa sintetičkog tkiva, a Katarina sumnji kroz fotografije, za koje se čelo između 300 od 400 fotografije. Fotografije nisu izgradivo. Katarina nosi vodenu kombinaciju od eko kože, staja i šljokica. Sada predlažem da čujemo prezentaciju Ivane Antonijević o modi i reciklaži. I kao što je Braćo već započela priču o reciklaži, moje je da povežem projekat mode i reciklaže. Ne znam da li biste ikada pomislili da moda, ili takozvana brza moda u velikoj razmeri može da utiče na nas i našu okolinu. Nisam jedno skoro dok nisam pročitala šokantne činjenice. Brza moda, verovatno se pitate šta je to. Brza moda je brza smena modela. Dakle, odstupanje do one klasične, tradicionalne podele modela prema godišnjim dobima. Već neke kompanije na dnevnom nivou proizvode čak 3 nova modela. Iako zvuči kao najna priča naše zakidašnice, činjenice vezane za ovu priču su daleko od najbolje. Istina je da se svakodnevno kupuje, ali odbacuje više nego ikada odeće. Čak više od 50% završene deponije. Čak 37 kg odeće završi na deponiji u glavi čoveka svake godine. Sljedeći put da bilo ko od nas bude želeo da baci majicu ili planine, kao što više nisu modine, treba da razmisli o tome da je toj majici potrebno čak 40 godina da se razgleda. Podatak da je brza moda drugi najveći zagađivač na svijetu nakon nafte i nije toliko začupljiv. Potrebno je velika količina energije da se proizvede jedna majica i jedan par farmerke. Potrebno je čak 5000 litara za jednu majicu i jedne farmerke koju upravo sada nosi, koji je pravo potrebno. Prema poražavajućim statistikama,
koje su prikazane pred vama, čak 57% ove odjeće završene deponije. 25% se spali, tek 10% reciklira, a 8% ponovno koristi. Taj statistiki govore o tome da mi zapravo ne znamo da je moda toliki uzrok za zagađenje naše prirode, ili iako smo videli o tome nismo tako na taj način razmišljali. Zato smo svim večeras ovdje. Nešto novo saznamo, naučimo koje mogu se primjeniti u svakodnevnom životu. Sa trenutnom tehnologijom koju smo na raspolaganju potrebno je čak 24 godine za izgradnju onoga što se proizvede za 12 sati. Nije ni nepoznato to da velike modne kompanije poput Louis Vuitton i Baterija ono što se ne proda na kraju sezone zapravo ne pravi rasprodaju, već spale sve što se ne proda. Dakle, Baterije po statistikama iz 2018. godine spali 28,6 miliona dolara. Da li biti poput njih i sve raditi zarad ugleda i zarad zarade, ili ipak pogledati taj problem kao ogroman? Da li se boriti protiv njega, a alternative postoje? Jedna od mnogih alternativa jeste da ono što je podcrtano popravi. Ono što nije u modi, za nas bude modno, napravimo tako. Osim što neko i koristim da našu odjeću podelim s našim srodicima, najčešće mlađim generacijama, mlađim braćama i sestrama. Najbitnije je da kupujete odjeću koja je visoke kvalitetna, dakle da nema onih plastičnih pudela u sebi. Ne želite odjeću lepo bi bilo da popunite ili prodate, na taj način se održavate našu zemlju što duže. A kako bi vam odjeća duže trajala, perite na nižim temperaturama, koja je jedan od onih životnih kapova, kako se mladi rekli. Poslednje, ali ne najmanje važno, možete popoznati od stare odjeće ili od onoga što može da se reciklira, da napravite novu odjeću. Hvala vam puno.
dva osnovna razloga, odnosno imale su dva ciljna zona. Prvi je da razmislite šta se događa sa tom silnom plastikom koju odbacujemo i gde ona na kraju završava, a drugi da pošaljemo jednu dobru energiju koja će vam negde biti impuls da i sami istrajete stalno u procesu reciklaže, ako treba i da lokalnu zajednicu negde uključujete i tražite od njih da vam omoguće da se otpad reciklira. Još jednom puno vas pozdravljam i hvala vam što ste bili na ovoj našoj reči. Dobro večer, hvala što ste večeras ovde, žao mi što nema više učenika. Stvarno ne znam šta da kažem, 4 meseca već ovo radimo i mislim, neskromno ću reći da smo uradile odličan posao. Zahvaljujem se roditeljima koji su dozvolili da devojke obuku ovo kažem, pošto možda nije bilo prijatno nositi, ali sam stvarno srećna što su pristale. Drage devojke, zahvaljujem se zaista od srca. Da, ono što danas smo bili na televiziji, molim vas, gledajte nas na RTS-u 5. januara i mislim da kada imate unutrašnju i spoljašnju lepotu, ona će doći do izražaja bez obzira da li na sebi imate kesu, haljinu za najlon kese ili neki skupi brend. Tako da zahvaljujem se prvo našem direktoru gospodinu Vučkoviću na podršci, zahvaljujem se svim kolegama koji su večeras i koleginicama ovde, kolegama i koleginicama koji su nam sugerisali zaista šta treba, otprilike neke svoje ideje dali, čak nam i ovu muzičku potporu sugerisali i zahvaljujem se, ne znam gde su, Stojanović Anđela, drugo 8, Milena Urošević i Nađa Kovačević koje su crtale modele pa smo i po tim njihovim modelima neke radili. I naravno posebno meni zadovoljstvo čini ova haljina na Nataši koju je Nađa svojim šakama oslikala. Tako da Nađa, videla sam te večeras, voljela bih da nam se pridružiš, dođi molim te. Nađa Kovačević 4/7. Tako da, zaista od srca vam hvala, ponosna sam i na Danu i na sebe i na ove naše divne devojke. Hvala lepo. Naše saradnice u ovom poslu, one su iznele sa nama zajedno. Danas sve ovo što smo mi uradile, ja bih voljela da ih pozdravite još jednom.